bamwita Kanyabugande Olivier, gusa abantu benshi bawumenye ku izina Nyagiso. Uyu munyarwenya rero ntatinya kuvuga ko ari umwe mu ba mbere hano mu Rwanda. Angira ngo mwiriwe murabibona ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu munyarwenya bita Nyagiso yamaze kuba yakwitaba kuri RIB kubera ibyo yakoze bijanye no kuba yari afite ingengabitekerezo ya jenoside. Ati byatewe n'iki? Byatewe n'uko yagiye akora live kuri TikTok, ikiganiro cyari cyitabiriwe n'abantu benshi, maze uyu Kanyabugande avuga ibitagomba kuba byavugwa. No kuvuga ngo iyi video yakoze ntiyari ifitanye isano n'ibihe tugezemo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero byatangajwe yuko mu gitondo uyu nguyu bagiye kwiga kuri dosiye yiwe, maze bagasesengura ibyo yavuze byose, maze bakaza kumuha igisubizo. Ibi ngibi Dr. Murangirwa Thierry yabivuze igihe uyu Kanyabugande Nyagiso yaramaze gusohora ibaruwa isaba imbabazi, nuko bagiye bagenzura ibyo yavuze. Kuri ubu ngubu rero hari ibihano yagiye afatirwa. Gusa reka mbere yuko mbabwira ibi bihano, sabe buri muntu wese wageze kuri iyi channel kuba yakora subscribe, ubundi agakanda no kunzogera kugira ngo tubane neza mwaya makuru yo kubaha 5 kuri 5. Uyu munsi rero Kanyabugande Nyagiso dosiye yiwe yaje kuba yagenzurwa na RIB, bafata video yakoze barayigenzura. Gusa kuri ubu ngubu baje kuba batanga umwanzuro kw'ibi bintu yavuze, kubera ko ibyavuzwe muri video nta ruhare runini byari bifite mu kuba yazana ingengabitekerezo. Igihe ikosa riri muri ibi ngibi nuko yavuze ibintu byo gusetsa cyangwa se yazanye urwenya mu gihe kitari cyanyacyo. Uyu Kanyabugande Nyagiso rero bakaba bamufatiye bimwe mu bihano, nko kuba yabarekeye aho kuba akina komedi mu gihe cyose bataramukomorera. Bamubujije kuba yakwaplodinga indi video haba kuri YouTube, kuri Instagram no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Uyu Nyagiso rero ibi byose yabitewe n'uko buriya yari akumbuye kuba yakoresha TikTok, ariko yayikoresheje mu buryo bubi. Nanone kandi uyu Nyagiso bakaba bamufunze by'agateganyo. Kuri ubu ngubu ntabwo baragaragaza ko baramufunga. Amakuru ari kuza agaragara ahangaha no mu binyamakuru birimo igihe byamaze gusohora, nuko bakeka ko uyu Nyagiso yaba agiye kuba yahabwa igihano cyo kumufunga imyaka igera muri 3. Gusa ibi ngibi ntabwo biremezwa neza. Wakoze kubana nanjye rero, nitwa The Brown. Nongere dusubire iyi nkuru ndayibegezaho 5 kuri 5, muraza kumenya ese byarangiye bite. Gusa kuri ubu ngubu witwa Kanyabugande arafunze, uwo ni Nyagiso. Ndagira ngo ukore subscribe, ubundi ukande like, share, ntibagirwe na comment, maze